Hajama harka fuuni kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoo yeroo kana qabadhu yookaan odeeffannoo yeroo kana qabadhee si dhiyaadheen jira. Odeeffannoo koo yeroo ammaatiin argaa jirtan kana viidiyoo kanaan jalqabee viidiyoo kana argitaniitu waan bishaan dhugaatiin Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti uummanni keenya ittiin dararamaa jiru. Bishaan kaleessas isiniif himeen ture waan rakkoo bishaanii keessattuu gara baha Oromiyaa kana keessa jiru addatti baay'ee tokko ulfaataadha. Baay'ee tokko kanadhanii himuun ni ulfaata. Hedduu tokko ulfaataadha. Hawaasni keenya haala ulfaataa, haala rakkisaa jedhamu keessa jira jechuudha. Kan uummanni keessaa waraabu kana ilaala. Kana achi keessaa. As keessa amma kun gara Harargeeti. Gara Harargeeti. Harargee gara Baalee kana keessa waan bishaan dhugaatii kun addatti baay'ee tokko ulfaataadha. Uummata baay'ee uummanni ittiin miidhameera dhugaa dubbachuudhaaf. Kana viidiyoo kana argeetuman isinii qooduu fi asirra fidee inni biraa waan ajandaan kun guddaan abbaa qabeenyaaf haanoo guddaa tokko abbaa qabeenyaaf haanoo guddaa kana dheengadda qabamuu isaa isiniif himeen ture. Namni kun dhaloonni isaa bakki inni itti dhalate godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuuti. Aanaa Kiiramuutti dhalatee Kaasawuun jedhama maqaan isaa. Maqaan isaa Kaasineewudha. Kaasineew Malkineew jedhama. Kaasineew Malkineew jedhama. Aanaa Kiiramuu ganda Qilxuu Aabboo jedhamutti dhalate. Namni kun achitti dhalatee achitti guddatee hojjetanii tiimii qaban, garee qaban. Abbaa qabeenyaa guddaadha amma namni kun. Abbaa qabeenyaa naannoo Gambeellaa fi gara Oromiyaa keessa bakkoota biroo keessa deemaniitu warqee baasu. Cilee gurraacha baasu. Tiimii isaa maqaa isaanii hunda isiniifan himasitti. Jarri kun baay'inaan irra jireessaan bakki jireenya isaanii Shaggar Ashawaa Meedaadha. Ashawaa Meedaa jiraatu. Achi jiraatu achirra jiraataniyyuu malee hojiin isaanii baay'inaan gara Gambeellaa gara Oromiyaa kana keessadha. Hojii isaanii idilee cinatti faanoo ijaaruu, faanoo qabeenyaan deeggaruu, faanoo bobbaasuuf galchuu keessatti adda durummaadhaan warra uummanni sirriitti isaan beekudha. Garuu sooreyyii maallaqa waan qabaniif namuu isaan hin tuqu. Yoo qabamanis hin turan. Namni kun amma kanaan dura qabamee ture. Kana dura qabameetu ni bahe maallaqa qaba waan ta'eef. Ammas namni kun naannoo Gambeellaatti qabamuu isaa dheengadda isiniif himeen ture. Naannoo Gambeellaatti akkuma argitan kana konkolaataa bira jira. Konkolaataa kanaan boba'aa seeraan alaa gara baarmeela 112 fe'aasoo jiru qabame. Seeraan ala daddabarsuudhaaf jechuudha. Gara baarmeela 8 buufatee osoo inni jedhu harkaaf harkatti qabame. Naannoo Gambeellaatti kana poolisiin naannoo Gambeellaas beeksisee jira. Fuula feesbuukii isaarratti dheengadda isiniif himeen ture. Har'a odeeffannoo haaraatu jira yuun dabalee isiniif fide malee. Kanaaf namni kun akkasittiin hojiiwwan akkasii kan hojjetan hiriyoota isaa wajjin. Fakkeenyaaf namni Kaasawuun jedhamu jira. Taaddalee Kaasawuun namni jedhamu jira. Jibriil Alii namni jedhamu jira. Indaalkaachoo Asaffaa namni jedhamu jira. Alamayyoo Asaffaa namni jedhamu jira. Warri kun garee sana keessaati, garee isaanii keessaati warra ijoo ta'anidha. Warra ijoo ta'an Ashawaa Meedaa jiraatu. Isaan amma maqaa dha'e kana keessa nam tokkotu gara Askoo jiraata. Isaan kaan Ashawaa Meedaa jiraatu jechuudha. Magaalaa Shaggar Siidii Ashawaa Meedaa jiraatu. Namoonni kunneen faannoo dinagdeedhaan utubuu, cimsuu, deeggaruu irratti warra adda durummaan bobba'an. Egaa isaan kan hojjetu jechuun baay'ee maa odeeffamee dhumuu yookaan immoo waan ta'e fakkaata. Hagam akka jarri wal deeggiran, hagam akka jarri wal jajjabeessanii gara kanatti abbaa qabeenyaa isaanis haa ta'u, aangaa mootummaas haa ta'u,
akkam akka isaan itti wal jabeessan baay'ee ajaa'iba jechuun faanoo deeggaruudhaaf takka duuban jedhan amaloota isaanii ilaala. Namootuma naannoo keessan jiran amaara ta'an ilaalame. Namootuma naannoo keessan jiran amaara ta'an ilaala. No siyaasa miti siyaasa bilisiginnaa isaa deeggaran dhaaba biraa isaa deeggaran maal biraa isaa deeggaran siyaasa adda addaa amantii adda addaa isaa deeggaran. Garuu ilaalcha isaan faanoo irratti qaban faanoon deeggaru namni jedhu I don't know jira natti fakkaatu. Isaan abbootii qabeenyaa abbootii aangoo haga guddaa haga xiqqaatti faanoo deeggaranii faanoo ummata keenya irratti bobbaasanii Oromiyaa keessatti jabaattee akka isheen ijaaramtu warra taasisedha jechuudha. Warra taasisanidha jarri kun. Kana maal jechuufanii jarri kun tiimii guddaa qabu, qabeenya illee guddaa qabu, ni qabamu yoo qabamanii qabeenya waan qabaniif hin turan ni ba'u. Seerri jirachuun baay'ee rakkisaadha. Arbaan dura akkasuma namni kun amma harkaaf harkatti waan qabame waa daddabarsaa osoo jiru qabamee jedhan odeeffannoo xiqqaan argadde. Qabamee hidhamee ture ni lakkifame hin turre maallaqa qaba waan ta'eef bakka barbaadee ba'a. Biyya maallaqaati silaa. Odeeffannoon kiyya biraa waa'ee namicha kanaa kaleessa xiqqoo irraa isinii tuqeen ture. Namichi kun Solomoon Boggaalee jedhama. Kan Ameerikaa jiraatu sana Ameerikaan gara Itoophiyaatti deebiste sana. Gara Itoophiyaatti deebiste sana. Namni kun waraana irratti hirmaachuutiin himatame yookaan immoo immigireeshiniin Ameerikaa akka inni gara biyyaatti darbatamu taasifte. Namni kun nama dhiittaa mirga namaa Itoophiyaa keessatti qooda fudhatedha jedhamee miseensa garee hidhataa Aldilee ta'ee fi duguggaan sanyii akka raawwatamu kakaasaa ture biyya isheetti Ameerikaarraa ari'attee gara Itoophiyaa galchisuun ishee ni beekama. ICE jedhamuun kan beekamu ICE faannoo garee shororkeessaa sadarkaa sadaffaa jechuun ibsee jira. Akka seera ICE jedhamee kan gabaajee waamamu kuni US Immigrationidha. US Immigration and the Customs Enforcement edha. Solomoon Boggaalee namni jedhamu kun miseensa faanoo akka ta'e kan itti ibse qabiyyeewwan garaagaraa marsaa hawaasaa irraa argachuu hime. Marsaa hawaasaa isaarraa Facebook isaarraa argachuu hime. Akkasittiin sababoota kanaan biyya ofiirraati ariite. ICE'n faanoo garee shororkeessaa sadarkaa sadaffaa jedhee kaa'ee jira. Akka seera immigireeshinii fi lammummaa Ameerikaatti garee shororkeessaa sadarkaa sadaffaa jechuun ifatti tarree gareewwan shororkeessitoota Ameerikaan galmeessitee jalatti kan hin galmoofne namoonni lamaa fi sanaa ol gurmaa'anii gocha shororkeessummaa raawwatan jechuudha. Solomoon Boggaalee kun immoo miseensa faanoo ta'uusaa ibsaa ture. Kun dhalattoota Tigraay irratti haleellaan akka raawwatamu kakaasaa ture jedhe. Nama kana irraa faayidaawwan immigireeshinii irraa citee dhuma irratti bitootessaa 5 Ameerikaadhaatii gara Itoophiyaatti ari'atamuusaa ICE'n kun beeksisee jira jechuudha. Akkasittiin waan faannoo shororkeessummaatiin farrajuu kana ilaalchisee akka seera immigireeshinii fi lammummaa Ameerikaatti garee shororkeessaa sadarkaa sadaffaa jedhanii owwaa qaban yookaan immoo yommuu qoodanii garee shororkeessaa sadarkaa sadaffaa jalatti owwaa qoodan yookaan tarree sana jala owwaa ka'an gareewwan shororkeessitoota Ameerikaan galmeessite jalatti kan hin galmoofne namoonni lamaaf sanaa ol gurmaa'anii gocha shororkeessummaa raawwatan jechuudha. Akkasittiin Ameerikaan nama kana gara biyyaatti geggeessitee jechuudha. Gara biyyaatti geggeessitee jechuudha. US Immigration and the Customs Service kun akkasittiin ibsee jira. Argitanii akkuma fuula Facebook isaa irratti beeksisee jira. Fuula Facebook isaa irratti beeksisee jira. US Immigration and the Customs Enforcement kan jedhu kun akkasittiin nama kana gara biyyaatti deebisuusaa identified himself as a member of FANO terrorist group
nama miidiyaa hawaasaa isaarratti miseensa faanoo ta'uusaa of ibsee ifaa ifatti dubbachaa ture. So akkasittiin isayyuu since 2003 arga beeksisaa kana beeksisa US Immigration and Customs enforcementiin kun baase asumarraati arguu dandeessanii. Bifa kanaan namni kun erga Itoophiyaatti darbatame ጋፊው ዲቪኒታ ተናስተልኝ ሰለሞን ቦጋለ እንግዲህ አሁን የአሜሪካ አይስ ፎቶግራፍ ለጥፎ ከሀገር ስለመባረር አውጥቷልና እውነት ነው? ከዛን ጀምር ሰላም ነው ከአብሮ ይስተላል እንደና ወንድማራ ያው እውነት ነው ዲፖርት እንትን ብለዋል። ምክንያቱ ግን እነሱ ያቀረቡት ምክንያት አይደለም። ሮንግ የሆነ የሐሰት መረጃ ነው። ለከዚህ በፊት በጦርነቱ ሰዓት የነበረው ግርግር ላይ የሐሰት መረጃዎች እየወጡ ምናምን ነገር እንደነበረው ልክ እንደዛ ነው። ላይክ ወልቃይት ላይ ማይካራ የተጨፈጨፈው አማራ ግን እነሱ ሚዲያ ላይ የተሰራው የትግራይ ነው ብለው ነው የሰሩትና እንደዚህ አይነት ውሸቶች ብዙ ይበዛቸዋል። እኔ በጦርነቱ በነበረበት ሰዓት ላይ አማራ ነኝ፣ የትም ክልል አልሄድኩም፣ ህዝቤን በምግብን በማቃበል የተጎዱ የተጨፈጨፉ ወገኖችን ወደ ሕክምና በመውሰድና የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ህዝቤን ታድጊያለሁ። ግን እነሱ ያቀረቡት የሐሰት መረጃ ስለሆነ እኔ ምንም ልከራከርም አልፈለኩም። በቃ ያለው ነገር ይሄ ነው። እነሱ ያቀረቡት ስለ ፍርድ ቤቱ ሁኔታ እስኪ ያስረዳን። ስለ ፍርድ ቤቱ እንዴት ያዙ፣ እንዴት ሆነ፣ በምን ምክንያት ሊያባሩ ቻለ የሚለውን እስኪ እሱ ንገረን። ፍርድ ቤት የአሳይለም ቀጠሮ ነበረኝ። ትራክ ነው የምንሄደው እኔ እና ትራክ ነው የምንሄደው። የአሳይለም ቀጠሮ ፍርድ ቤት አልኩኝ። ቀጠሮ ላይ የነበረው ነገር በቃ ሙሉ ለሙሉ የኔ አሳይለም ጥያቄ ሳይሆን ስለ ህወሓት በነበረው ጦርነት ላይ ነው ወሬው የነበረና እኔ ምን አልኩኝ፣ እኔ አሳይለም ስለጠየቁት ጉዳይ እንጂ እንድታወሩ የምፈልገው እኔ እዚህ ፊት ስለነበረው አይደለም። ይሄ ኢትዮጵያ ላይ የሚጠየቅ ነው። ስለ ምዕራብ ትግራይ፣ ስለ ወልቃይት ስለሚሉት ኢትዮጵያ ያለ መንግስት ነው የሚፈርድ እንጂ እነሱ የሚፈርዱት ነገር አይደለም። ገባ? እዛ ላይ ምዕራብ ትግራይ ብሎ ስለኝ ነው ምዕራብ ትግራይ አይደለም ወልቃይት ነው ብየዋለሁ። እና ሰውየው ትንሽ በቃ ልክ እንዳልኩ ነው። በፊት የነበራቸው ሰዎች እዛ ላይ መረጃ አስገብተዋለኝ ፎቶዎች ምናምን የህወሓት ደጋፊ አሜሪካ ላይ ያሉ በአጠቃላይ ብዙ ሰው አስገብተዋል እነሱ እና እኔ ምንም ችግር የለብኝም። ሀገሬ የመጣሁት አማፒ ደስተኛ ነኝ። እነሱ የእንግሊዝን ወረቀት ትቼ ነው ሀገር የገባው። አሜሪካ ለእኔ ምንም አይደለም። ኢትዮጵያ እንትን ማለት እችላለሁ። ዛሬ አይስ ያወጣው የኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ያወጣው ጽሁፍ ላይ የሚለው እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ የተባረረው ማርች 5 ነው እና እንደ መረጃውም ደግሞ ማርች 5 ነው ይላል። ከዛም የአይስ ባልደረቦች የያዙት ምርመራ ያደረጉበት የነበረ ይልና የተለያዩ ሚዲያ አካውንቶች ዳሎት ደርሶበታል። ግለሰቡ በግልጽ ራሱን የፋኖ አባል እንደሆነ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ይፋ አድርጓል ሲል ነው የገለጸው። ይሄን እንዴት ነው አንተ ሪስፖንድ የምታደርገው ለዚህ? እኔ ከዚህ በፊት በነበረው መንግስት ሰላማዊ ጥሪ ጠርቶ ፋኖ ሚኒሻውም ሁሉም በነበረበት ላይ ህዝባችን ለመታደግ በነበረው ላይ ማድረግ ያለብኝን ህዝቤን ለመታደግ ምግብ በማቃበል እንዳልኩ በተለያየ ነገር ላይ በማስተባበር ህዝቤን ታድጌያለሁ። በቃ እነሱ ያቀረቡት ግን ትንሽ ጥላቻ ምናምን ስላለ የሐሰት መረጃ ነው ያቀረቡት። ይሄ ምንም እንትን ሊል አይችልም። ገባህ? እዚህ ላይ እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያው ውስጥ የተወሰኑ ብሔሮችን የዘር ማጽዳት ጥቃት እንዲፈጸምባቸው አድርጓል ቢለው ወንጅለውሃል እነሱና ይሄንን በምን አስረዳህ? እነሱ በፍርድ ቤት ላይ ይሄን አንስተውብሃል? በክርክር ጊዜ ላይ ምንድነው እነሱ ያሉት? ጁንታ ይደምሰስ ብለሃል፣ ጁንታ መደምሰስ አለበት ብለህ ጽፋል በፌስቡክ ነው የሚሉ ገብተዋል። እኔ አመራር ላይ ህዝብ እንደ ህዝብ ታከብራለህ። የትግራይ ህዝብ የሚከበር ህዝብ ነው። ከትግራይ ህዝብ ጋር ምንም በሰዓቱ ግን ህወሓት ጋር በነበረው ነገር ግን
ህዝቤን ሊገል መጥቷል። እኔም እቃወማለሁ። በቃ የነበረው ይሄ ነው። ገብተዋል። እንደ አመራር ህዝብን አንተን ሊገል የመጣ መቼም እንትን አትለውም። ገባ? ህዝብን እየገደለ ወልቃይት ላይ ስንት ነገር ሆኗል። እና በሰዓቱ የፖለቲካ ሁኔታ የምትጽፋቸው አለ። እንደ ህዝብ ግን እንደዚህ አይነት ነገር እንትን አላረኩትም። ኦኬ፣ እንዴት ነበር ያዙ? ፍርድ ቤት ቀጠሮ ላይ ነበረኝ እና የፍርድ ቤት ቀጠሮ ላይ ጨርሼ ስወጣ ይሄን እንደዚህ ማስረጃ ያቀረቡላቸው ሰዎች አሉ ብያለሁ። የሚታወቁም ሰዎች ማይታወቁም ሰዎች ማስረጃ አቀርበዋለኝ። በዛ ማስረጃ ፎቶ ምናምን ነው። ፎቶ መሳሪያ ይዘህ ምናምን መሳሪያ ይዣለሁ። አማራ ህድሮ ጀምሮ ከአያቶቻችን ጀምሮ መሳሪያ ልክ እንደ ከዘራ ነው። ገብቷል ያልኳቸው እሱ ነው። አማራ ነፍጠኛ ነው። ፋኖ ነው አሉኝ። ፋኖ የአማራ ፋኖ ነው አልኩት ያልኳቸው። አማራ በአጠቃላይ ሙሉ ኢትዮጵያ ፋኖ ነው። ምክንያቱም ጣሊያንን እና እንግሊዝን የገጠመ በአንድነት ተባብሮ ከአያቶቻችን ጀምሮ የነበረ ስም ነው። አሁን የመጣ ስም አይደለም ብያቸዋለሁ። እዚህ ጋር ግልጽ ለማድረግ ፍርድ ቤት ስትል በዚሁ በኢሚግሬሽን ጉዳይ ፍርድ ቤት ቀርበህ ሪጀክት ኬዝ ውድቅ ከደረገ በኋላ ነው ፖሊሶች የያዙ ወይስ እንዴት ነው የያዙ? ኖ የዛውን ምንድነው ሁሉንም እየተያዘ ነው። ባይዘወይ አሁን ያለው ሞመንት አሳይለም የጠየቀው ሁሉ ይያዛል። አሁን በቅርቡ እንዲያውም ወደ 400 ሰው ወደዚህ ኢትዮጵያ ይመጣል፣ ሪፖርት ይደረጋል። ወደ 400 ሰዎች። ከዛ እኔ ፍርድ ቤት ገባው። ፍርድ ቤቱ እንደ እንትን ጋር ሪጀክት ስለሆነ ምክንያቱም ይግባኝ በል ብለውኛል። ይግባኝ ማለት አልፈለኩም። ወደ እንግሊዝም መሄድ ይችል ነበር። ወደ እንግሊዝም እንዳሄድ እንትን ብለው ነበር። ምክንያቱም በፊት እንግሊዝ ስለነበርኩ። ከዛ ወደ ኢትዮጵያ መጣሁ እና ፍርድ ቤቱ ላይ ነው እንደጨረስኩኝ እንትን ያሉ የወሰዱ እና ከወሰዱ በኋላ መጀመሪያ ወዴት ወሰዱ? ባልቲሞር ነበረ ኢሚግሬሽን ባልቲሞር። ሜሪላንድ ስለነበር ባልቲሞር ያድኩኝ። ከባልቲሞር ወደ አሪዞና ፊኒክስ። አሪዞና ፊኒክስ እዛ እስር ቤት ውስጥ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን አግኝተሃል? እንዴት ነበር? ከዛ አንድ ኢትዮጵያና ሁለት ኤርትራውያን አግኝቻለሁ። ሌላ ቦታ ነው በብዛት ያሉት ኢትዮጵያኖች፣ ሌላ ቦታ ነው። ቀጥል። ከዚህ በፊት የተለጠፉ መሰል እነሱ የቆዩ ናቸው። የሆነ ማነው ፍጹም የሚባልና አንድ ማን ዜና የሚባል ኤርትራዊ አሉ። እነሱን አግኝቻቸዋለሁ። ኦኬ። አንተ ስንት ጊዜ አሰሩህ እዛ አሪዞና እስር ቤት ውስጥ? በአጠቃላይ 2 ወር። በአጠቃላይ 1 ወር ከ28 ቀን ነው። ለምን እንደዛ ቆዩ? 1 ወር ከምናምን እንትን ነው ውሳኔውን መፈረም አለባቸው። ከዛ ሁሉን ነው የሚያቆዩቸው። የግል እስር ቤት ስለሆነ እስር ቤቱ የሚጠቀመው በእንደዚህ ነው። ያቆዩዋል። ብዙ ሰዎች የቆዩዋሉ። እስር ቤቱ ላይ የሚጠቀሙ ሰዎች ስላሉ ዝም ብለው 6 ወርም የሚያቆያቸዋል። 6 ወር ከቆየ ግሪን ካርድ ተሰጥቶ ነው የምትወጣው። ግን እነሱ 5 ወር ከምናምን ያቆዩና ይለቀዋል። እንዲያውም እኔ 2 ወር አሪፍ ነው። ብዙ የቆዩ ሰዎች አሉ። እስር ቤቱ ሁኔታ እንዴት ነው? የእስር ቤቱ ሁኔታ ምንም ብዙም እንትን አይደለም። ምንም ብዙም የሚያጨናንቅ አይደለም። ምንም እንትን አይደለም። ሕክምና አለ፣ ሁሉም ነገር አለ። በአጠቃላይ እንግዲህ አይስ ዛሬ ፎቶግራፍ ለጥፎ በማህበራዊ ሚዲያ እያሰራጨብን ያለውና ያንን ለተከታተሉ ሰዎች የምትላቸው ነገር ምንድን ነው? እኔ ምንም በሰዓቱ የነበረው ሁኔታ ነው። በሰዓቱ የነበረው ሁኔታ አንተ እኔን ልትገል ስትመጣ እኔ ደግሞ ህዝቤን በጽሁፍ የምትለው አለ። በአክቲቪስቱ ቆይቻለሁ። የነበረው ህዋት ጋር የነበረው ህዋት ጋር በነበረው ላይ ማንኛውም ነገር አድርጌያለሁ። በጽሁፍም